Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9. Danas je petak, 3. oktobar 2014. godine. Kao što znate, danas je dan Arefata, a već sutra je Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika muslimana. Bajram je radost pojedinca, porodice, džemata i islamskog ummeta. To je približavanje Bogu, jer koliko je neko blizak stvoritelju, toliko je blizak i čovjeku. Klanje kurbana ima za cilj da u sebi ubijemo sve ono što ne valja, sva negativna svojstva, da nas približi Bogu i time i čovjeku i da gradimo jedinstvo, jer jedinstvo je snaga, ali i zajedništvo koje je uslov da nam ovo bude na pomoći. Ne dozvolimo da nas toplina našeg doma oslabi u suosjećanju i pomaganju onima koji doma nemaju, a takvih je nažalost puno oko nas. Udobnost i materijalno blagostanje često čovjeka udaljavaju od drugih ljudi, a time i od Boga. Ma koliko nam teško bilo, nećemo i ne možemo i ne trebamo dozvoliti da ljubav i želju za dobročinstvom iz naših srca potisne nešto što ne pripada našem duhovnom i moralnom vrijednosnom sistemu. U školi hadža naučili smo kako očuvati naše jedinstvo i zajedništvo, jednakost pred Bogom, a kurban nas inspiriše i da izdržimo pred udarima nepravde. Tako osnaženi, neka naša srca i naše porodice sijaju svjetlom radosti Bajrama. Poruku šaljem vama, draga omladino. Mubarek Bajramski dani, neka vam budu ispunjeni promišljanjima koja će vam koristiti. Dani, sedmice, mjeseci i godine omladinske brzo prođu. Ozbiljno razmišljajte o vremenu koje dolazi poslije njih. Pripremajte se za to vrijeme koje dolazi, kako bi ga učinili što je moguće ljepšim i lagodnijim za sve vas. Dragi studenti, neka vas Bajramski dani, kao i sa svim svojim obredima, inspirišu da za vrijeme studija budete najbolji studenti, te naziv akademski građanin dostojno promovišete u vašem životu. Dragi roditelji, ovi Bajramski dani neka vam donesu porodični rahatluk i blagostanje. Budite čuvari lijepe roditeljske atmosfere u familiji i van nje. Bdijte nad potrebama vaše porodice, a posebno nad odgojem vaše djece. Odgajajte vi vašu djecu, da ih ne odgajaju drugi, jer oni ih ne doživljavaju svojom djecom kao što to doživljavate vi. Vama, omladino, čuvajte svoje roditelje, pazite ih, jer onako kako se vi budete ponašali prema svojim roditeljima, tako će se vaša djeca ponašati prema vama. Želim vam u svoje ime da čestitam Bajram Šarif Mubarek Olsun. Želim vam svako dobro.